Semua lagu itu sama lah. Lagu barat, lagu Melayu, lagu dangdut, lagu India semua sama. Asal lagu itu dari Arab. Baik kami ditemani dengan anak yang baru berumur 7 tahun kelas 2 SD. Dia akan membawakan lagu-lagu barat, Melayu, India, bahkan Mandarin pun dia bisa. Umur 7 tahun kelas 2 SD. Namanya Asep. Tepuk tangan buat Asep. Selamat malam teman-teman. Aduh, jangan teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian. Perkenalkan. Ya. Mau nyanyi Asep? Mau nyanyi. Ya. Buat siapa, Sep? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Yana. Ah, masa nama Abah, Sep? Jangan gitu, Sep, ya? Iya, masih kecil Asep mah. Masih gitu. kecil ya, oke. Asep, pertama sekolahnya di mana, Asep? Biasa sekolah TK dulu gitu, Asep mah di di TK gitu muhun. Cek mami ya Asep mah kudu ka TK. Itu nya cek Apa itu TK? Tukang kerupuk. Wush, taman kanak-kanak. Cek abah kayak kena KSD Asep mah. Oh, Gitu. saya seragam nanya. Muhun, tuh tinggal ikut sia. Aish, Wiraku eta ka Abah sih ya. Terus kayak gitu bahasa Sunda yang baik. Muhun, Ya. punten ya Abi. Namanya tos nyarios kasar ka maneh gitu. Abah. Abah, aduh, hilang bae aing. Aduh. Abdi. Punten ya bah euy. Tong make euy atuh. Tekenging muhun. Teu kenging. Muhun atuh mau leutik keneh cenah teking kitu cenah. Leutik keneh. Teking banget, teking judi, teking mabok, tekenging cenah leutik keneh cenah kitu. Janten Asep teh kedah janten naon? Kita janten bangsat. Wes. Kedah iman. Iman kita. Iman sareng takwa, tingkatkan disiplin. Nya. Asep, Nya suka. mau dewasa atau anak-anak? Ya terserah ente. Waduh. Eta ka Ya, Abah. maksud aja ke langkung siang. Eh. Abah. Abah, hilang bae aing. Aduh. Abdi, Sep. Abdinya. Abdi. Sok dietang heula tuh. Ieu lagu naon? Lagunya. Lagu wajib. Nya sok. Lagu apa itu? Anak setan. Anak sehat. Anak sehatnya. Oke. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku rajin bersiara gaji. Bergizi. Bergizi dan Imunisasi aja. imunisasinya. Berat badanku. Ditinggang halus. Orok di pinggang halu pejet. Ditimang selalu. Masa mana aku setia. Bila aku diare. Ibu selalu waspada. Pertolongan juralit. Oralit. Oralit. Orak diakan berit. Hah? Mohon. Cek saha eta orok diakan berit. Hah? Cek saha. Nyaking di papatahan si Boge. Usaha. Kusia. Ah, Aduh dasar itu. pada hari Minggu. Sok lah mangga pada lagu nange. Itu pada hari Minggu ku turut ayo ke kota. Naik delman di mewah duduk di muka. Duduk samping bagusir kesebrot bujur kuda. Asep, Alah. itu lagu sampai berat begitu. Iya. Sep. Jak dikduk suara sepatu Sepatu kuda. kuda. Yang betul aja, Sep. Sok atuh laras ya laguna. Nih. Lagu India, lagu dangdut. I can see the pain living in your eyes, and I know how to try. I can feel your heart, and I sympathize. Sympathize. And I live very clear inside. Are you ever man? Ya! Alah, kecepit. Aduh, aduh.
Kaget, Sep. Alah, kaget Bapak. Sampai kaget. Pokoknya Asep kan moga pengen penyakit Asep. Penyakit naon? Penyakit lemah nenet. Ah. Yang betul siapa? Siapa yang betul Pi? Semua lagu itu sama lah. Lagu barat, lagu Melayu, lagu dangdut, lagu India semua sama. Asal lagu itu dari Arab. Pop Sunda. Sarua asalnya kabeh di Arab lagu mah. Pop Sunda dari Arab. So, Buktikan. mangga. Lagu non. Neng gelis pujaan kang. Ah, di Arab ya teh. Neng gelis akang hoyong tepang. Upami daya pangan langkung saya orang tunangan. Nah, soraku rohnya itu. Sak lagu nalis ya. Kamu make sia. Lagu siapa? Lagu barat, bener Ya. ya si Arab. Hah? Lagu barat ya. Oh, what again? Boleh. I can tell by your eyes that your problem been crying forever. Ata in the starry sky don't mean nothing to you there, I mean. But it time you broke my heart. Aduh. Sarua di Arab eta ge. Aduh. Sok rek ngetes lagu nalis ya. Kamu kasih ya. Oke, Scorpion. Nya sok ah. Please. Scorpion. Scorpion. Sugan teh manuk buak. Aduh. Scorpion, Chef. Buak sok. Spinaching. Follow the Moskva until dark is far, reaching to the wind of change. Lagu summer nights, are just passing by, reaching to the wind of change. Take me to the magic of the moment on glory night, with the children of tomorrow, in the wind of change. Oh, burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Selamat tidur kekasih gelapku, kalau tiada artinya, begadang boleh saja, kalau dengan Sevilla. Sekali lagi, Rindu kasih gelapku. Sekali lagi. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja, kalau dengan Sevilla. Mandarin. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，也两代表我的心。 Sekali lagi. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，也两代表我的心。 Cek sambut. Berakhir kisah cintaku kepadanya, tak mungkin lagi aku dapat berjumpa. Sedih hatiku, Wise man see on the putrasi, but I can jiwa raga kami. Sep. Asep ini bisa suara binatang,
bisa suara nenek-nenek, bisa suara kakek-kakek, bisa suara perempuan. Mau suara apa, Sep? Ayam belung ya. Sekali lagi ayam belung. Yang panjang. Suara monyet. Halo, Ali Agi pala. Suara Aki ini ya. Suara monyet. Suara monyet. Nggak sakit-sakit lah. Pakis. Salim masih mah. Pakis. Salim. Sekarang suara kucing. Kucingnya Jalu dan betina Sudah. berpacaran sampai klimaks. Terus. Wah, wah, wah. Aduh. Ayah nu ngajerit tung-tungna, aduh. Oke, Sep. Ya, Mau apa? Suara apa sekarang? suara perempuan. Oke, mana itunya? Oh. Oh. Memang suara perempuan begitu? Iya. Cuma oh saja? Oh. Itu pakai perasaan ohnya ya? Ini pakai kerudung dulu ya. Oh, pakai kerudung, oke. Ini pemilihan mojang dan jajakan ya, mojang ya. Oh, saya dulu mojang. Oke. Siapa lagu ini ya? Kuci-kuci hotahe. Oh. Nah itu dia ngomong abad kasapna. Biar nih hidup. Sep, suara kamu, Sep. Bisa kita ustaman piara kasap leho. Coba, Sep. Dunia merecet koneng. Iya, Asep jaipongan dengan kecapi. Ngaboboh dong. Jaipongan, Sep. Siap? Siap. Heula tuh.
Kemana eta? Siap. Ngenaheun. Jadi enak jaipongan anu ka sabriji teh. Jaipongan anu kadua. Anu kadua. Keheula tuh. Naon hayo ngabelekuk kitu. Nanu ngabelekuk anu biasa anu make ping-ping cak-cak dengan ini plak-tuk tak eta. Sok. Siap. Kasihan Pak. Nah, teman bujikan nu barang main. Anu kawas nu tadi ping-ping cak-cak dengan ini plak-tuk tak eta. Siap. Nah, naonan ieu? Enggak cangkang ya. Ngahajakeun. Pilihan mojang jeung jajaka. Isin dia. Makanya itu pemilihan mojang jeung jajaka. Hei. Nah ngajakeun sia teh. Aku rek. Cangkeun dangkeng ya. Hei. Nanti goblok. Orang kehet. Anu lumayan ping cak-cak teh anu tadi. Nu mana? Ping cak-cak depan ini plak-tuk. Oh, anu yes, Chef. Ah, eta. siap. Balahos ya mah. Aduh. Siap. Awas. Goblok sih, ha? Nipu sih, ya? Aduh. Chef, Bulan. dua lagu Chef sisiniran Chef, dua lagu Mangga. Chef, ya. Mangga. Siap. Mana cenah lagu Sundana? Sumuhun. Berbalas pantun. Mangga sisirin. Bapak cangkang Asep Eusi. Nyesok. Mesar daging tiba tawi dijual ka Singaparana. Judang jeding kasalaki hayangan kasih calana. Os. Naon Ari, si atuh calana? kumaha cangkang. Naon si calana teh? Icis. Aduh. Icis. Awas Chef. Mohon awas Asep mah. Hitam manis Asep. Kadang ulah nepi bahayaeun isin. Hitam manis dodol Garut. Kita manis dodol Garut sama tiris. Nyonyo dodol. Ah, pijilakaeun eta mah mung ah. Tekenging cek mami guys. Hitam manis dodol Garut. Nya. Tamah tiris nyonya dodol. Nya, dodolna tina katel haneut kene. Jeung di mana-mana ge dodol mah ngenyot. Sok cabak dodol bapa ngenyot. Sok atutuluyan ah. Kade teh ulah lebih bahaya. Sok. Bukan lautan Asep. Nya. Bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu manunutan. Bapaknya okelek. Ah, Komo pi omongan eta. bukan lautan hanya kolam susu. Nya. Manunutan bapak nyokelek. Jauh si siniran teh. Ah, teu cek Asep masuk. Naon? Susu jeung kelek mah deukeut. Mana yang sok susu sia osok lah. Kan sudah go gitu. Sok pan itu dalam rangka
pemilihan mojang dan jajaka. mojang jeung jajaka gitu. Cepet, Sep. Sok rek tarucing ayeuna. Naon. Tarucing sok. Naon. Tarucing mojang. Nya naon. Naon bedana mojang jeung manuk? Sok. Naon bedana mojang jeung manuk? Manuk mah bisa hiber. Nya. Hari mojang mah garelis di handap duh ngalepay. Pinter Bapak tapi beleguk. Naon atuh? Salah atuh ari manuk mah mun dina tangkal teh ditemak jedor ngagoler. Hari mojang. Ayo mojang mah goler heula. Tuluy rek ari tulumpat.